temen ya di kamsai jai mong. Temen ko pa mian eh. Yang hana hab mudu ya u MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino memang ah. Abang alim tak lah post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Salah satu si Ben Pak, kadang-kadang dengan sama taksi. Macam si Ben tak, ini yang tu em ni Ben boleh dalam. Kalau promotion dengan sana, maka kapan nak ni pusat. Yang dalam ni balik dengan sana. Kapan pati dengan hancur semua. Kipai bak kiblawan ke jengalang ban persya ke jeng temu ke sarkar ban penkendria Jakarta yu Dr. DR Khongwir nakin GPHC Shashilong hadim bola tre la kumakat sausnem hakin GPHC kilaret ai kublai bat yam hakmat doktor dak bepen pau bagi topmen lada unlit tre no shawe bat lada ke sarkar kam sngam ke jeng karpat kipai bak ban penne biang yu hakin GPHC Habia banyak keran baru Dr. Khongwir ulayat ho bodang kwa ban beteng ban aya ke jing syakri ki pat ba hakin GPHC ulayat ho tip balegi transfer ya bat kat ba bat yo e kada ka babiang balegi transfer ya mi nakin GPHC Engkau haji syah kami kan education administrator di kila pulsa WhatsApp atau dokter selalu juga hal oleh putri di maksudnya kata kita dokter berful di orang kapan transfer dengan kredit orang kapan transfer yang orang kami order lagi bah pihak bandingnya sah lebuan di maksudnya puntahi nama bah ngalungo aku ayah clarification di ngambil anak PPC nanti kendu aku dises dan clarify kata bat ban pan kesti order nama bah tempat di promotion di kadi tangga transfer di onward ground di transfer ini jangan ngelakuin inta, the only excuse bagi ai yang bisa pemukan kalau masuk ini, hak kita menunggu mengapa kali balik bah kita di dokter di kuat menteri apa, nongkrong ya kita pi transfer, di kita kita mencoba pengen habis ban transfer, dengan orang dah kiong kita di dalam dan kalau ketemu dengan hab resign no. Dia nama apa? Nek pun apa sih penbuat ibu ribu kuat menteri, apa orang kuat menteri yang kondang ya utar penbuat ibu nek cilik transfer. Di pan katakan orang tengah melawan terino sini, begini asing asing kamla penting pang nomor pelai, baju sukat lo kah kuslai. Di ngayor lo kafun kual bagi orang bah, aipor yang asal asni bah, ngan desain. Tengah orang ada kalong ada kata dengan CP adin asni deh. Pun mampu berkat bagi patba nama ini temo kadang sakri patba kinompang dadaki kimio pindu doktor kikili li training no dun di kimat kreatif doktor lah yang transfer di dari solam kila yawan mud wan mi ni ngal ngal ni bur pala ni ngamut ngal tak kira ba si kawan doktor sunal tengah apa bisa ki mental kasi ya ka ka ba ndai bangali manga ngal ji ngal le ha jing sisa ngadang omba nada mau subhaya lah, bantunya no sa anu ini dokter sibi banang anu dokter nang bagila banai sakri kamar dan apa, kini kebisi kini apa, kalau highway kalau kajaka apa, bun ba mesti tangga kecil nado, Mariam, Markasa, Mariau, nam sepung biki bisi kijuan ban syak sumar ini, di arhajar aspa si benai kamli kawasu, dengarang persang ban kira ni kata man penyo pusi yang ngak sengap kiwen penban saya ngak jika ban ai amu dokter kiwen penban kata kadika sangat kau itu proses transfer di dokter kadi bitang kanong re dokter pagi naladi lani ba kipai ba kimonsu lani kadi na kanu kada ba dokter de bapang stam lani kanu kada ba dokter hi di man transfer re ban transfer kam sana di promotion kam juga ya kaba mentang apa lawan lain apa taksi tanggung peta di kadon kapuar maka order bang padio official order di jumlah padio di kadon garu kalau nada ngayo tak order ki ai por yang khat san sini padi banjo dan ada ngamjo yang tadi kata ni sahabet
mangahin na ladisinan ngam tre ada benang cumi kam nomor ada bendang kadawan bali ki transfer na kam kan nomor mi chuang bopang dan dong beri bopang boro bapa mangane manu dan bopang petini dan bopang hat dan bopang kijat dan bopang ni de lada beri bang ko entre hindi kin bang objek kata kin ai lat entre nama baka ngada linggo baka hakanu kan nomor ba yang doktor ko barang kuat entre senong gendong yau ta ki kuat transfer dia katakan ni sebuah kejikili. Jadi ben ayah kata explanation kau biang then only ngan saya perkat ke kesenjam ngan ni. Ni lar timpa la ben ayah ka dau ka biang balik kita transparan ngamla pan penya ngan mi yang ni kecil. Ngate ngamla su ben batai ni ngal banga ngatre ni ngabun kampin nampang mo. Ngi bersakli pada hadu mentang 4 juyo ada komplit. Teman situ ping la itu meneru ba. Nadu senam arja hindai habang wan tre ni ngakam pendan kam politikal ipa jonga yung kat siapa kapak sorkan like bet ngapui hanong lang undon surok na train tu idon ketu kalai lampi firing du hangtu ngadon bentalan ngap persiang kapala lagi kisan bud layo transparan ni hantar ngalak tristom gila ki cingte contribution jonga amdi tang non tak bisi nam tak blok mar district nak baru kita ndai yau tahu barang kuat menteri district cakapan phasya district di don kata tahu phasya district di mechu homestay abangan pentrai sisu ben penphasyu ni distrik makani ke distrik ani tu pi mencual le kadi ka bahaya do mo ka south west east and west but west kadi tang ko ga distrik ka to ko polali de don di helkam ki keleng buat syara ni kon ngile tinggi ju tri lang ni duna doktor ka area ka bahaya tinggi tri mental la kan ni la yo staff mencual tang iwi staff nos na tri marwai pen ka belum iwi staff nos di and night injudan off ini injudan off ni di doktor PC ni belum kiwi bateri apa hospital he hak apa kita night off kita mak duty rotation ni mangi bateri PC kamu ni syong yang ni bat di bandai ngalali ngatri yang ni ke Jakarta kabali ke highway mak mana ke highway accident case how to senang barang sudah senang so kemai apa ya do aspa sampu ndreuman along the national highway te bus diberi kiwan ni te nyiru ni ID sertifikat bala jadi nak kalian ke sorkar kalayar api kata la ini kadi first PHC hakabang iyo bun staff nos mentang ida nado pesan mo de na takadaw ngapa de katakan kadi bicing tre jonga ipat baki kata ki benut mit na katakadaw ki masentip ki wan yang ni ndai manon pentumar ki wan menteli ki sugun do plai dan pelayan ngar langsung iki mak lai tre atas nan driver suhat hadak sulit ni de namnyo kadaw ko biang balik ki transparengan ngar numpat mi kenang kata kadika rai ka banga ngala sim